Thank you, worship team. Malon nga lulu nei chai. Fa talo fa chu ta chu ai nga. Oi le ka ko ngol fa. Biele chua, ya na u fa si se la chu te maole ol fale. Tingo. Aneya sa I decided that fa si start to tango. Da tu chana no. Chu le la ngoi no le fio nga le chu ya sep. Ale la fa si start to chana nga ma wal le mo no wal. O chele sau, chele na me yo no fi chana no ai. Amen. Ono overtuele se lu ile fai ungol tantu sange. I'll never leave the pulpit without challenging the people. Pale mua no fata lofa. Ile sungol le pule. Te mau le fale. Maltina ya soe. Mole nei malu matango fie. Faftai mole amanoa. O fa pena ina mai o te tutu atu ai o toluma. Anytime you stand for the word of God, it's a prime time. Say prime time. Yeah. Any location for ngale tangta, a prime location. And you're sitting in the prime location as well. Amen. Lua sa fata lofa la valitina ya va ekalesia. Ye o kangi asi so. Ala vina ila to hiana. No suole masu male. Penga tau le langa. Au tai tai na tamuni muri ai fo. Ia mai lo nei New Zealand. Ia no suru le lila. Le lila o sep. O ile la wala le Church Street. Sa yele fale na le tasial potu moi. Ala ko kele yo ma ko ma ke fe o mai ko kongu. Fa tasia ma le tanga ka kelengi o mola. Amana ola sep le susu. Na faila ya mola. Mo fa lo mesta susu. Ia ala u fa sauta malo no fo. Wa kele ko kongu le ka halesi. Amen. Hallelujah. I will make some stories and try and remember what God has done in our lives. Elena, I will never leave you giving you a challenge. But let me just drive to Tananoa to Oile ne tangata. Lua oi fa tolu la fa talo fa te fa tai tai tai. To ina o le kalesia fa pe foi. Nisi no mato feoi mo mato nga lue fatas. Alo te sau data la voa. Data la voa di tai tai ya. Fai mai le tai tai na na file fai poi ponga. Fa su malta si tau sanga o la ngali. E matua se pia tia. Ale pi o makua e asipi. E matua ia e tau sanga. Ai matua la ungali e asipi. E fa su tasina tau sanga o ungali asipi. Ai fasu fa tau sanga ro ungali. Io. Se tu sai la mau e matua ia ile tau sanga. Ai matua ha u. Ile ungali nanga mo ko kwale kiki. E fai lau ainga le a onga le lile. You know, sawa le tono ni ngaluenga. Let me just go back. O se pi masoe. Oni tai tai. Ale ana sini tono ngaluenga. They produce leaders. Ai vai le mato sel kuple na fai. E fai sao sepi, fai fia o mai la tau. Le ai ma se sia le fai manga na ai le. Le foi le. Le tangata ni e nosa. E lo ala ke siang os kama. La ai mo e mai ya. La mo ya mai e no fo la ye Sydney, ro ngalue nga Tom McCarroll. A uso umana mato yai mato pepesi ai tono le tama feleki ale nei. E vi ia le tua. O le lava fia le li. Na o soe o tangata umi. Ai o le me pito sili no fi mata ya soe. Si sa mo. Tele lopo mata se isi por tangata le. Es el mana Ioane onamu. Yes, ele mata ngo fio lana se. O maua ma se pio fala nga mea. Ai ele mata ngo fio ia to inga langona te langona ai. E si balaso e. Ai mato fa pea.
fa tu so tolu sel mana ilo si baso mana I pena fa pela si our pesela la worship team. As I said, I'm just going through some memories that come through my profile. Our pesela worship team. Sama to wo le le mato team o sepi soe o sepi sa kaingan mako kustit titala. Ia ma Mei de faltuo Augusto o ia na setasio niu vi ele tuo niu o ia msion to lo fai fi lo I Hamilton. Na o latu asu e maua si tenani. Ni o te mato fai no ngol meuri. O mato la sa mato pepese. O le me fai la tala le worship team. Di ia yang te o to te mai test mato mai. Halleluiah. Le longo na mato leo. Al mato fai pese. Le kariela wori. Mate pepese o mai maso to lua. Ai a fai la mato pese ma mato woi mato por kalami. E o la uma mako mai. Ai pera mai ka ko lua. Ola la pese si o to lua. Malana vi inga ma fa pe la okay, ala pera mai. Alua. Ta toi loa muli ane si o to lua. Wa ma fai fiau. No fai ai te vale. O mana ia lau si ufonga. Pe ana le pe lau mai. O le mela fai lau tala. Ia le la fa fonga mai se pi maso. O le tangata na tapela na mai. A le taimile nei. Oka. E si ia tu lo leo soe. She led worship and her passion. A fai e passion mai I fa pelo lo longa lo leo. Ia ma fa wala lo tolua. Nang makwai ka pe ala nga mai. Ala na pese ai mo lona lo. Ola fa pe, ola leo kele ala nga leo. Ai la na pese. Ai muli ane. Mo tua I vi ai le tu lona leo. She leads our worship in our church and her passion is to worship God. Ata talo foi osen mangi kala lo ko fakula silila au ya soe. O tfatalo fantu foi mo male mawulunga le nei tai au tfatalo foi lengang foi. Amen. Tatu faaftaia ino mo faina ela mai mo wala mai. Il ma fana o lengang foi. Awe saula mai falongolongo mai lo leo. Mai faafetai o ele tu we sau le fale. E ma wela me ai we mai le unga le pule le fa sanga tu mo to pule la. A uno foi ole. Mo titilo mai luma. I hope you take in heart what he says in front here. I want to say upo Tusi o. E te whawhetai le tua te sau o la abatio le tua lau mea. Ai. Word o le upu e whawhangai oe. Wo sau fola nei tai au. Whawhetai le tua. Wana mai le mea ai ia. La lau mea mua e whaipa a whatu lau mea ai. Whawhetai le. A e ulu mai foi lai o. E ti telo mai. Whawhetai le tua te le nofo. O la whapea na abatio le tua lau mea ai. Amen. Ia fai le tangata le tua a mata tu nei na fai. Fai le tangata yo so. Lan mele fai so e vidia mu pe fai. Fai la le tangata yo au trafa. E se ofie de vainga. Ele fai le long e tele yo scripture sa ba tu o au te pon e o ia a peno fai atu. Le la ta tu tala noa. That I want to establish the platform my stand. Langa malo le mele. Ele te malo. Ngaluengam tu divaya tangata le. Au falongolongo le liponti na mai e sepi a tia au. Le tau whainga foi le nenga luenga. E whatu sepi e watulo. E matua toa lo pōnau ia ti oe masoe. Whawhi tau li foi. Na lua uai. I le mea o le ai mangi kupe. Aya. O kai la pisi la wadi o kai sua se tupe. E si o tau nalo kai la pisi. I rako whai whiau le nangalo kai la pisi. E su e se mea ai ai. Ioane. Ya, na tu titi no mai ya. Ya vera ne temi sepi masoe. O le tusi no mai fas pepo le mai fai mai lo to lua ia e matua ia fa feta ia sepi masoe. Ile lua lo lofa ia ma ua.
Na mana no foi fale sepi masoi. I ma Wellington. Ino mo tama fai famele penkia ma ua. Sua se tipo se te lo fale. O fena masulu ye. Masulu ye. Famele lo tolua. Matua fa ya sepi masoi. Fa Faitau. Where we are at this moment. Ongalu nga tangatai. Na fa abanole sila botu. Se mama mo ya malau fa nau. Ai se sole ti pasen mato fale. E sta nga to sulu te ti o yo fa pe ile sa bango. Ya sulu dia sep. From one bedroom, listen to this. From one bedroom to a house of 3 bedrooms. Now he's living in a house of 7 bedrooms. Fa ba sengai foi oi. Ele jitile tule te ya wa una yai. I don't think so. A faina fai ele tuanga luenga le lei ya maua. E ma fai foi. Ona e fai e sista ngata. Fa mai le telefoni alo tolu ya tia un ne tai au. Fa fetai ya sepi i la lofa ya taua. Wa manuia le mai ai. Mana no fuanga foi mana no foi. O manuia na mai ai ngale. Na fafanga ma ua sepi. Ile ai masa matu pena halu se Faitau ngo se me ai. Wa fo le walu mo to tongia se fe to tongia le. O ti poset ma fale. To tongia le pili to tongia le mo kesi. Fai mo ma to Faitau ana pau ala tala sepi ma soe se fe tu. Ina I mo le lo fale. Fa ma sina o. Fa ma sina man no fo ya sepi. Ana mo lo ma ti poset. O ma fale na ele sli. We dedicated in the house in Meale too. For you man to Bible study. For you retweet your ministry. For you retweet your look on my look way. So se me tau le tu na fa ngai le fa. Na fa ro fo na fa man wi le tu ya ma tu fa tau le si fa le. Ma to yo foi le si fa le. Ai fa ngai ya le fa le mo istanga to le ka le si ma istanga ta. E sulu mai e fi mo. Wa Mataio. Na ma sulu I. Ya, suru mai foi sanga te ma ua. Ona ma fale, ele ia se ta tau sanga. Ele ia se unga li ina e na te fa unga ina si pot. Wa foi ele mele na toto ele unga li le ya ma ua. Ai au ba ai de to e kalesia. Chele nga luenga. Nga ko uma ko ai. Esa. Ma foi I. You can see a person from the reality of tangata. Ia na me fai. Ora ko kele yo fa o sepi pasoi. Ora sa fa mai ide si. Maka ingo ro vale ale yes oi. Longa ai ngare ne ngo fo mai I. A o ti no mo te reminiscing lo ma fo fa le matango fio le tua. Ona ye le ora ngara upu sa moa. O te fi fa o ngaina. E mamori atu ai se fi au mo e ma. E na masalo pe na tangata ma tu tua la tu te lo le winga le upu le malali. E se mana tua le upu le malali. No mau lo le upu lea. I was so interesting. O te fia I longa po le hale nei mea. Ai ne ua wha longa le tala anga le upu le nei. Le o le malali o le ali. Ke ua pese si o le ali. To te lo na me o le ali. Ah? O le ali o le me o le me o le me malo fo le tu ele ua to ina mamoe. O le upu le o le malali. E fa fe fea na mau o le me o le malali. Le lau fa tai. Le lau watua. O le mele nei e fa o ngata po to ina fangota. A onga kaeleva. Mama. O na fa o ngale to ina ia le mele ta o le malali. E utu ai le kae po le me o le fa le tono le va. Ai fa fe fea na mau o le mele. Fe mai o le mele e olo to ina le me o le me fo le lo le malala ai le lama. Le mano. O na olo le to ina. O na palu fa tasi le ma se kele ngara au po la se me e utu ai le pulea. E le me wala no a mai le melea. E na ia mamoli atu ai pe atatu fa so le tusi ela o patua. E ia fo tula fo no le melea. A fa ai le va.
wa saulis wa samiton. O le mea la to ina fa mai ma to ina. Avele va e fa amatu. Pe va yaso au le fa ngaina. Au le fa susuina. Ia fulu fo ile mele na ile se vai ina e matua i mama. Wa ale mama. Ele pipi ile mele o le malali. E fa tumu ile mele o le va. Amen. E ei lo no winga o mai e fa le nganga. O te batu se lu ia te oi. E on tu la fono e ei le me mo mai ai. Ai ai foi le malali ale tua ia le we so wai. Ma o so ai. Porque de yo la malali ale tua. Si no pe i le banga. At le leila na tapena le melea. Ai atu tu le va, ai tu mamma le va. Ona fa pe mai lo tala toina. E la le pu Samoa. Ila uleta ua langa le malu le tua si tau ia sepi sa le sepi fai karia ta o te to. A fa le tonu la le upu le va ua koe sau le vai on fai mai le toina. Oi talo fai. Ua, ia se ta watu le upu na ste. Langa ilo le fa Samoa pa ua le upu Samoa. O fiu se upu fo le tau fa fio lolo ai. Ia langa e te fa pe wo para wala tu tonu le malu le tua. A ole upu na fa ngal toina. Pe ale le lei le fainga. Te siri oi ia te oi. Leo langa le te olai mo leo langa le te olai. Ole lei ena fai. Po le ai mama tatou. E te ulu mai la foi te ulu mai la foi ka elo va. Ai foi atu le fai fe mai le upo le tua. Ola avatu se le malali le tua va ai le va ngana. Fa tu moi le mena tu puina. Ne ifa penana e fia pe le tua. Na le batua le nga asi tatu no pe. Pe no foi atu. I like to talk about and tell stories. O le mato e ka le si e Brisbane. E tumbi pa la langi, e rei tau ring Samoa, ka sia la inga Samoa. Lai mo le mawia. Ka sia la inga Samoa. Ai salu taman titi mai Samoa, e le sanga ingirisi. Nga ngui ka nga kapala langi, ai mala mai la pa langi. E rei iu wa onga nga kuria onga onga sensio. Wala ka le di wanga. E rei iu wa onga na turia. Ono le, una vale. A tau si se tuon fa ole vale. Ai se for por kala mele tu ye lo bolanga. Ole mele wo yai. Masala no poto. Ai longa charo ile tu. Ai. Anata mai. Che lo e pele alu ile tu. Au fa fetai fo ile tu ai ui se fa le no ile na time. Au fa poto ina u ile tu. Luana la tana no te fa fe lo ya tu le ungali fo le ni tai au. Malo Justin, Jasmine, whatever your name is. Ele ngole, no, I know Jasmine over here. Ele ngole ka ue, okay, le lo ka ula le fa le ngole ngoi. Nga, yun nga. Aka umele ngonga, okay, le lo ka, okay, fa ngonga, okay, fa fetai, mo to tore lua. A amatanga to tono le fa le tai. E lo tufa. O le mena na tu e lo lua ngo isi to e pai lai ti ia. Ona Mataio le tatou lu i le nita ia. O te fa fetai wa mai a lo tu i. Lang na ele me alo fai tonu le fa unga le fai via ulea. Na wa lu nga yo lunga. Ioane na ia ile ta le lo to lu e tonu i. A le fa unga ma le ta le ato toanga e tauna sau i e bat. Awai na te talo ai ma fai lo pulea. Fa fena utana no fa pena, ala foi nga wa ule simboli mau. Ele ma fai no tala se mele moni. Au tala se mele se ol pule la ale tu. E te le ta fa wa e sa wa tu i. Le ai. Fa melo se pia te au. Sauni mai o no fa sepi, fa alu no por kalame wa na ye au por kalame, ye foi eu fai la unga. E fa mai se uso sauni. Yo la le merta me titi e fai tame tia onga, yo e titia. O le wo fai out grandchildren, a le tu stai lava, yes titia. La fai lava. Was a full work grandchildren? Yeah, mo makuen kai. O lo watali, soe, te ri la tu mai tu e ole. Le kiunga, la sa fai mai o.
Bawa yo tam di jang mato feo ai me fe avia yo la ua le la ufanau. Il mato team fanau Peter and May Crichton. Fai la ko items. Mai maleri le. Te mi umala ufa mana tua si otali na u Faitau ia si otali ma soi. Pa ya mal po ngan. Asoi. Al pa fa mai oi wo fai lo to lua. Halleluiah. Fa Faitau so ka po vale di na yo. Amen. Para la mai san. E fa e to liman ma fa na e fa tini ata sia tama. Ko ki ki va pa e mai ya tama viele tu. Halleluiah. Pai di tengah-tengah na fula te chi mai ole ka kilaunga. Amen. Wo fa sung male tolu. I think. How old is Susan? Murray. Fa. Fa sung mal fa tau sangal ma final o fin matua. Wo lua sung male lua le matua la grandson mua. O nursing nei po ngai matua fo email o matua no fai. Luna lua wala fo yende se mudi wala ngole rile le nes. Wala ngaluenga na sa wai nei. Na mai sa mo scholarship mai sa ngofo ive Hamilton. Sa me Hamilton sa ile minomo. Minomo la na ne matu Faitau ye i fleki de. O tangata e potso ma fo fa. La le melo te vai ton te kalesia. O fa longo wo ko pai laki. Wo fa longo wo to leo. Wo fa longo wo to loia. Sa uma ide. Langa le fa tu e tu fa. Wala wali no aonga. Ono mai le tu fa tu ya ta to. Le laina e ata mai. Awa sa le fa le tu e. Le ngata le lui o le fionga le tua. E lui foi o me fa tino ameni. Ina u fai mai e se South James no mai. Au te pole. E u mai la to la unga ai le u mal ten. Sau ya James tu lungo i. Au ti tiro mal tangata le. Te lo la tano ti tiro ya fai mai lo sangana. Kabika. O fa o ai ala ska ko la fe le ko ngaka. Put your hands behind your back. La kala. Tino lai titi. La me tu buya kabita. Leo la ma moya sa fe mai. E sis ngak. Al kabika le la ko ko le boye. Amen. Awone e titi lo la titi o lo vai vai. Titi mai fo ni tanga te vai vai fo. Awo matua yo malo simo via. Ono le tua. Tu fo la lunga ta Kenese mua tamol mole. Le la tano no va tu se lu I monta to le ne tau la time lo service mole pasta. Tal te mi umai. La nga yele to service le fia sa. So te le mana ola fo te moe mai. Ele se vai fia moe fo. Halleluiah. Wo fa ba no e to te tai mal fai fia mal te ma le kalesia. Le prime time le tai au te sa wai te tu fa tu ya te o to. E au ngalo no ngalue, ina I au ngalo taimi. Langola ta malo es ka ki mai poto. Ina I fa pena ne I au nga. Making my time be useful. Amen. Wa ale le la tu I na fa pena mai wal kai minga wala. Amen. Titilo il fa upule ta tu Faitau I ya. If God is saying you must not eat the fruit of any of the trees of the garden. Of course we may eat fruit from the trees in the garden. The woman Amen. Ele upu e tahi le whai lenga afa pēna whai mai le tua. O le kainga wa maka inga. Whai mai me le ngata. E moni ana whai mai le tua e awa tilua ai ile apule. O nala na matele ka ele. Le la tatu sama le vali. Ini mena tutupu. Ai whai u le whengenga fōu. Ile tatu. Se whai se si umi. Au ke moe. Au ke pole. Vai e va vea e ese so frente. O ina matai na kai le va.
Fai mai le tua la matanga. It is good. Ai oi tua le whainga ngafau. O le whainga ngafau. Mai le whainga ngafau. Fai mai Yesu Keriso. It is finished. E le leila matanga. Ai le whainga ngafau. Amen. Lala me langa ka ele vai I. Fia pule. Fia ilo. Fia malosi. Fia mawamea. O le upulea. O taulo. Au te batua le mero le fia. La momolia tu le upulea. O le fia. E lo le fia fole te fefe. A le fia fole ngale. Lo mafau fau. E sia ua ui o le stangata. O la uluia te oe. Famole mole. Ia e fai ifo oi le tai au nei. E lalo au. Ia te oe. Ai au te whape ifo. E siri au ia oe. O le mele na tupu I. O fia sili lista ngata. I lungo lista ngata. Mai le whatonunga na watu. Amene. Awa ye fule taimiti. Lope tatu na nofo mai I. Ala hua makanka e kaero wa. E sika mai ma omi ngau ia. E sika mai ma osia ngau ia. Ele I kele au makanga ma osia. E sa ui fa tu ia le sunga le tamaya ti oi. Ia le mele wa tupu. La fa pe la fa la ngasa o mai atia. O le fo te vai atu o le hele tatu suluai. Le awa ka e kakova. O le fo te titilo atu o lo I le watu. Ono le o le upu me ai. Ile o la unga atu po te vasu se vaenga. E ne fa le hanga oi. Ameni. E lana vasu se upu ne fa pena na ati nai oi. Fai mai matangata I le mene I o le. A olo fa atasi le lama. O na maua ele o le sua. Le toina le o le toina o le matonu e no ya sa ili. O le va tangata le whangonta. O nano va ai ele melea. Au tere I le ngole mea. A le ta toi maua about 3 months ago. No tau e le upulan malali. O tano losu e su e po le ale winga. Au maua e loa. O le mele wha o ngai to ina. E utu ai le kai o le va. Fai mei mele tangata, a holo la le mea, o le sua le mele na. Na te amaia, le lenga pipi I di mea. Amene. A te loa ele malali na mai na sausao ma le langi, e le suia. O aile na. A le na tato whiunga I lunga I. A le na tato tatante ia, ima tato whamei o le toto la le lenga. Sa wale koko le ngā, le ai se tau fufuru. E isi taimi e huma mo le mai alo. E huma mo alo wa kafe le alo. Alo. A o le taimi hoso ai pe e alu ele nganga o le tua. E te sawa ma o e mahu alo ma mai umo fa le tonu. Ona batu le nganga o le tua ma le tote fufuru ai me uma. Po a fo di mena lafi. E mangalo uma le toto Yesu Keriso se amen. Le tiope mai o ia. Wa uma. Ele leila matanga fa mai wa uma. A puluti la ele tuona mea. Ele mawhai ana toe leanga. Ona le elo le upu le wha ngai to ina. Mai mau talo whai. O toe mana tua iau titilo di lo matutua. Na le lua talo whai sa mo. E sao? Toe lo matua langa lo holo tina. Ele le lo se mea whai mai mea lo matua. Talo whai siau tama. Saula ia ma lo ma. E sao? Ai alu nunga fai popo e sau la fa me lo makua kalo fai sia kama sau malolo I. Ai kala lo makua. Fa me lo kalo fai. Wale ai la tita lo fai. A wasam kalo fai ka ngai o. A wala ka se. Woi wo moi fa se de me. Woi mo le sita lo fai. O le talo fai fa me talo fai se o ia o le mena ka o se ia. Wo mai la walinga fa mai talo vai ya se ho pe ya o ya fa ku va le fa mai o ya talo vai la ngasala fa mai la walinga se o ya fa la ngasala o le mena o se ya e la no fa to tala matu la ngal to tele la matu le tu mai I tan lo ngal wa lo grandmother lo china o ma wei was fu found to sanga mali no o le to I lo matu ne fa mai e talo vai sa tama. E talo fai siap tama. Sau ia malolo. Ai talo matu e kalau fai kau ngai or ko ai nga. Ilang talai fai. O lo te batu ia te oi. Talo fai a oi ma. Pa fai tatu tele tau fiofia le manuia.
Le fai mai lu pule, au e te fia poto, au e te fia sili. Au e te mana i mea, au a foi e te luina, se whatonunga na mai, lana o mai o tak masani ya. The serpent came and confused the things. E lela to whapirkangi ko sa mole. E moni lava na fai mai se pia, fatu se mai se pia te o tau. Au o to te aile melea. E moni ala talanga. Ai fai mai lole mel te mole. Ai ka ngoi fai e vai ke pule ya se. O le mele na. O le fia. O fia i tātou o pāu u le upone ne o le fia. A whaitu tū la whono, ai whai me fo lona fia i loa. Malona fia poto sa tātou tu silona lua wha mole mole. Let me get to the challenge. Lesi fia lea. Oi le leo, kai no mā pelu. Lana mena tupula ainga lea. No fo lesi ali fa sioti lesi ali ona lea. O le fia. Esa. Le talia le taulanga lesi ali, ika lesi ali fa pe sili aku au ya oi. O le va ai le uso. Ai fa ulim. Fa mata la va e no fo mai I. O la te pepe se ama si o lima. Ala wa ko kuilis ka kayo ka fra. Bo makwa yo kia le worship leader la ya oi. Pa me e siri ha ka ya oi. Esa. O feo kai no po a pelu te ia. Le sika elea. Se we for lunga le statu tu sila no lua. I'm just going through and I'll give you the challenge. Le sila. Oil vanga le fa na wolota. Tene to lua. Le te tupu mai ai tu ainga le amone na. The Moabites, the Ammonites. Wai o nuia. Na matuai fai masasa le ngu ole tua temi na sawai. Fa fita uli ia na fetai ai. Ma le nua isa le o le tua. Lea. Fena o sa mai ai. O sa mai kongoi. Kasi rea kai. Nau tau lola story, nau tau lola le mena rai lai na mai le mea lea. Mea leo le mea le anga sala le faina na se mea tupu mai se anga sala. Ai le wha maangalo ina, le fufuluina, e whaima le sona e whapena na lu i ai oi a so uma. Titilo oi, au te titilo lesi, titilo oi a, titilo foi oi a te au. Iai se mea ia te au, o leo te iloa e whapena ina, na tau fia ma whai ma sasa e lo tamo whai le tua. Am I a Moabites? The Ammonites? Am I? Are we? Mea ia ta tau na tau sau, ma e tali tonu ma tilo iai. Awane ia mea ma mea lape ai, lau wala au le tua. Ta si dea kai. Fia. Fi mawalunga. Anga sala. Amen. Na fa fefena mawata le la wa inga lea. E na tu tei no. Esa. Wo fa mo e tei la to tama, fa na nau mai e tu inga ye lua. Meta tan. Le na fai e tangata. Ana nana sa wor ka ele. Le ti o fa mai e sul fenga fo. Now it is finished. Wa fiule tu e mai perfecta. Fiule tu e mai tangata o stau langa. Fiule tu e mai fatonga. Ai a faina tangata le nu o le tu sa. Uma mai tupu, uma mai perfecta, uma mai tangata na to na unga. Le ai masesi na le liu. Asia, pasilia. Au fa longo le li pontion tatu ainga. Over 60 something plus families on ngan wenga nei. Fela wai. Ala lu ta ape solo la fa isi kalesi. Mela na ta una fia o le sa fa tonu fa lea. Le te le to ngan wenga. Ele ngata i tangata I. Ale to atele lai fa. When Seppi said to me that when you went to church planting, that was the growth. If I say 60 something plus members of the church,
I would say to myself, what? No church planting, stay here. It's nice, too crowded, beautiful. But you see, Olanganga Tangatalia, a poto. Papenana invest. In a hapenana grow more. Amen. One on off my illness full plus lea. Masalwa migi kako. But he invested to let them go. Awa alwatu what for mas full wa isa. Alwatu what for mal giving it. I find that long alwenga nay. But he had a bigger picture. And that's when ma to for ma when in Australia. Ma to for fatel ma o alwenga fail ma business. Fail ma falenga. Fail ma fa susui. Catering. Fail na may name na may le tua. No via le tua. I know pipi tanga tai lo fai business lele. Ale leile tino la tino lele nganga ameni. Family tua you also prospers and enjoy life. Ola fa fela na enjoy the life pa kanga kul kanga ni semia. Esa. I'm not fooling you, you're not enjoying life. But when you turn that principle and the principle into a left, ay tangatalia. Na ilolen mawa. Au falang olong i family nga na avele tu fai fiao. Mai mawe pe na fa pengia o fongo fai pe. Amen. And when I'm looking at you, I'm looking at people, the young people and old people. You have businesses in your mind. But if you want to start something, all you have to do is talk. James. Is anybody in your house that can become a king? I know you to talk more the fali. First I eat the malo. That's not the foul. But I'm sure I'm looking at it. Tell me, how many? 1, 2, 3. 3 new businesses open. Ilmato franchise Brisbane. And they all take away and they're doing well. And so, but they always good for how did you start? Well, I don't know. All I know, I follow someone that has that mentality. All I know, I had to follow someone that had that passion to earn more. No taulan fa te tainga fa pea. A saulta malo minonea avatu le afeta la ya oe. Avatu mole opportunities e fa yeta business. Most of us would take $1,000. That's all. But for malta malo, little did they know that business would create wealth. You earn more. Uman spend la wafeta la uma. Al business, you might get little, but you get more. Now, if I let my business in Brisbane, they must spend a Mataio. I did what Seppi did. Alwayai, manfaat tua. Resemea. Family la no dia dia no bola to family. What do you want to do? I want to start a shop, a takeaway. Oh yeah, it costs you about 50,000. Oh yeah, he's talking numbers. Like, oh yeah, good. And then how much money? Nothing. If I'm kamaro, if I feel like I saw I'm a of I got no money, but I know myself. I know my God, and I know that I got the ability to do it. And it's your don't know for my knife. I got no money. None of us got money. But he's got the money. May I hear? He's got. I want it. And I want to obey it. Do you know what I'm Faitau Faitau. Yamaho. Mau may machine. Fena mayay. May lumole lang. They were told that by the Faitau Malo Brisbane, they gave us 2 industrial sewing machines. But I have a dream. I have something in my mind. I want to start something.
O nā matua lea, ai mau meisi na au na lo overlo kas lo Sydney. Ia mai whakaparu ka ko. Whena mai e. Alele. Me ai e. As I said, I'm just talking to you and reminiscing about things of God has blessed our lives. But using the Word of God to challenge us. And using the Word of God to say, as Seppi said yesterday, you learn everything from the Word of God. How to start a family, how to raise a business, how to generate wealth, how to become somebody in this world. Learn it from the Word of God. When you position yourselves, then I'll come to the challenge. When you position yourselves in the things of God, you know exactly the things that you want for. It doesn't matter the dream, when there are dreams and there are visions. Where you want to go, dreams or vision? I'd rather have a seed of vision. Because that's, what's your vision in the church? There. What? Every person in every people group, in every nation has the opportunity to be a disciple and a follower of Jesus. That's your vision. What's the vision? Like a fellow business is to want to create wealth for the kingdom of God. O whawhetaya ia sepi nele taiao. E no whai mai sepi a tiao. Pastor, I resign from my business. Is that all, Pastor? Let me get to this point. E uia kere kupe a sepi a mo me business. Ai na usi taipi a sepi le. E si ufonga le tua. Whamai le tua a sepi. Ia walawa. No batuan mena ia ti oe ete fia ai. Ono le mena manao i kuloto. Ai lo le mena no batu ia ti oe. Olea. Ale whana wale mele. Ale whana wale mele. But the loyalty le mo wale whaiwhia sa. Maybe you didn't know, but I'm telling you, God, if it's a story. Si o kasi sa wa toa te oto, o ko kong yo ko fa fiau de. O is a salary fa fiau de. Mai to no i. We dai ma si le ka la si ka fa meta. No. Maybe na so ile to ne ka le si. Now, I put it on a piece of paper. Why I got soy is on my form last night. Early on in the morning, and I said, "Why soy?" So I just put soy. And this morning, passed to me only soy paid by the church. And I said, "Yeah." Now cooking, are you okay? Family. We sa ola wakang wala bakako. Amen. Let me go. John 9. Can you go to John 19? Pound Moli. Ioane sumali even if I put all food. Before I lunga ifengang fo. No, but what Tusi my Old Testaments. O men a matay na kai my va. Tato fo lang le nei. I don't my ifengang fo. Pai pulus full. Ya iya ka Faitau. Yeah, no phone, is only one. The main priest objected and said, "Change from the King of the Jews." He said, "I am King of the Jews." I let that word right on the beginning at the end. That I am the King. O le tali le whawhitau li. Tali. O au whai mai Yesu o au. E leo whai mai Yesu. E leo au se tupu. O whai mai Yesu o au o le tupu. O lau mori maule whai whai o te whai tangata le o au o le tangata o le tua. Pele te whai mai o te lotu ya sepi. There must be a position that you position yourself and you know exactly who you are. Are you a business person or you're a worker? Are you a Christian
or a non-Christian? Are you a pastor or are you an elder? E confuse yo tato I whawhai tato message whawhai o. Ai whai mai Yesu na wa tūluma pa I rato matangata o au o le tupu. Straightforward. And he was so spot on. Ele eise whapea, oh, I'm not really sure. A wha serious tangata ia choe ta vai temi o ka whai o whai loko o rua. Yeah, whai poipo. Yeah. If you whakalikali pe whai me whako ngona. Mio. If you see the way, I call me, you never have that straightforward things. You know what I'm saying? Are you a Christian? Yes, I am a Christian. Are you married? Yes, I am married. With all enthusiastic in you. O setengah tole tua yoe. Ala ku yo fa mai sekarang gue ya. Fekau ikanau. Ai fa mai Yesu le tupu o lena malingi longa toto that he had bled his blood. That's for you and I to be redeemed and be saved. He said, I am the king. Young people, old people, the church of God, we must say and positive and loud. O le mea lawa tupu I whawhau. Wa ke le aku le leo ke leo ka ngaka ele kar kongu le akua. The gay community, if I don't say, ave o leo. Yeah, oh my. Abaku. But I will stand for what is there. Saule ka ngaka le palangi kong laulo kun makolo kulisa sa. And he was part of the gang. Ele yung kami Samoa, wongongo fo malaking Samoa. O may kong le kalesia. E loa ka ngaka le kalesia, ka ngaka you know the if I penala to lang, if my pastor, are they in the church? Yes, come. Come inside the church. Because my minus and the blood of Jesus can cleanse these things and purify them. But I don't like the act. Omotuaya wita yetu langa. Na uman mato sauninga hole ngadanga le fafumakuai fei kaya te. Ono fa ya tu ya tangata nei palangi mala samo. Mayo to. Fa mai la tu fa mai fole melo te tonu yai. Lua tangata tama teine. A ia se si o ko I kau fa pelongo lang. Ia kan mo fa ya se. Tama teine. Na o to loa. Wa sili ya tu le leo te tele la wa nga lai fa fo yo. Na lo ta to. O le wo fa longo le ko fa ngia outreach ne yo sta in New Zealand, isn't it? There's no more outreach out there, is there? We used to stand at Otahuhu, preach the word every Saturday. Every Saturday we sing about the Lord. And nowadays, maybe, well, Australia is the same. It's the same. But never neglect why we're here and why we're doing these things. When God says in Genesis, in the book of John, He said, it is good. Church, it is good. It is good to be a Christian. It is good to be born again. It is good to be in the house of God. It is good. It is good. But then He said, now it is finished. Enjoy it. Waloka ka ko yu kaku nangonga. Waloka ka ko yu kaku emotions. I'm going to my last leaf. Waloka ka ko yu kaku how we perceive things. Waya tu stay nasi matang office tin. E pero to worship team e se also to worship team. I didn't know, but I was looking at their face and I said, oh yes, sister now. Amen. Praise the Lord. I hope your mic is on. Nai on na mic nai on na tao nai on na. Amen. Church. If foi lá o style na style to fa fi. But I will never want to copy his style. I will do my own. Maybe I preach to you differently. It's the way that God used me. In Brisbane, as I said, my church, there are Australians, South Africans, and Samoa. But we communicate in English. But God used this person. A dropout from school, kick out of school, so that we will proclaim the goodness of God.
When I asked the Lord to come into my life and receive salvation in 1982, 1982, I got married in 1980. I've been born again. I received the Lord in 1982. 2 years, my wife was struggling. Tried to convince me because they go to the YFC when we go to the pub. I go to Eki Gray and perform for the Palangis and I get money. But my wife was praying for me. In 1982 at the camp by Monga, never forget that school. That's where I received the Lord. And I come and work in the YFC with Seppi, and so I were already there. They were there before me. Seppi was at is a nurse in Samoa, lead the cell group, the nursing up in Vamtotua. He was a born leader. Do you know why your church here in Otahuhu? Because his house started at Church Street. That's where he comes here. And I tell you, he will never leave from this city until this city belongs to God. He's got a plan. He's got to go. And listen to me, church. He's got something for all of us. If they can help me, a loser, a person that comes with don't know anything, but they can manage to teach me and guide my ways to who I am now. And I tell you, he's got. They have this gifting. So I have that gifting of speaking right to you. Se pipi kau kami this time ya lale pakasawa kaya kami. How do I know? Makochi. Ai ka soy se me fai. Pakasawa kaya kami. Eu kengia kwa kengo ngiwe me lave so ya soy. Mo tota, well me now it's me. Au matola ma se pipo ngar pi kau kami lo ka lo fa le nganga ke wa le sausis. Ala wanga ia. Oye, le pa makangai la kome. Why? Because they know their position in the Lord. Ola ulu imbulmulia ya joy. According to my notes, are in positions to where God is calling you. I know you're in the house. Is your family in that position? Or you still dreaming about? Olo walo le filolo. Oh, amen. I am so humble and blessed to a church that lead by someone that I look up to, create more leaders. You are blessed. You have no. Maybe you ngai ka alo iman wiya ye wakui. Maybe when the time comes, like where you and dan pe angai lo ke falong. Awaje to ya lul menga ai lo ke falong. Give me 1 more minute. I know you want to go home, but I still want to talk. I love talking. But when I talk, sometimes it drops something into my spiritual side to say. Amen? Tilole me tu talo sanga ya joy. Ayaru ne le fale. Suela salamo iwa sumaltas. Na sfulu ono afayu. Elo lungo o ila laulisi. Na sfulu ono afayu por salamo na iwa tutas. Read the psalm as your prayer every day. Faitau salamo na o lau tatalo hao ina ye loa. Ino wa tau salamo lea. O vai atu o mea o mai o te mana wai ma me lo wo langa yi. Lo wa inga wa au business o me o mai. O la lu ia te oi, fa mole mole. A e mana tua au. Faitau salamo iwa sfumaltas. A e dei lo tatalo. Talo salam sala e iwa sfumaltas. There's a message inside there that really blows your minds when you see things. Why the psalmist has put it in here. Can you quickly put up Psalms 91, please? I know it's not on my book, but just something just come up. Now, let's do verse 3. And only 16 verses, but I wanted to read. Look at what it says. Here, let's read.
For he will rescue you from... Stop. What is he rescuing you from? Mai lei. Ona ia whaile ia pui pui. I mai ia. Mai me whapena i te oti e maa whaingai oe. Mai ia whamai. Verse 2, please. That he will... Oh, yeah. Is that verse 2? Yeah, let's read. He is my God, and I trust him. Stop. Look at the verse. Is that what you want? That's what I want. Not only that he will protect me from all diseases and everything else, he said, the Lord declares for me that he alone is my refuge. My place of safety, and he is my God, and I trust him. Now verse 16, please. I want you to go and read that psalm. So every morning that you wake up, read it before you go to work. Yeah. Me. Huh? My prayer, when I get up my bed, put my feet on the floor, I say, Lord, I thank you for the breath of air. As a folk. But always Eliafi said this word here, he really challenged me. That's why I pray that prayer. Eliafi said to me, when you sleep, when you sleep, you are actually practicing how to die. That's what he said. Now let me give you a challenge. This word here. Why is it that when I'm a phone mangava? How many? No one. When I thought about that thing, it really clicks. When your alignment tatu feola, e failo mavau fatu kaka. Manava, in and out. In and out. I am moe, e moe molo mavau. So he said, o ngai whakai kai ngai oki. Ai o ala whai mai la tai au. Wha mole. Wha whetai le tua ile ma nava. Lele. Misi umar me ai, misi se si mo wha whekai ane ma ngava. I really do. So my prayer, that every day I woke up and said, Lord, I thank you for the breath of air. I thank you for a life. Then I go for my routine, and I said, Lord, I am a sinner. I am a sinner. I ask you, Lord Jesus, to come into my life, to be a Lord and Savior of my life today. I pray that prayer every day. Honest Ole mesalof tau faile tatalo na ino wa luas fu mare valu to sanga. Langa no o lesi vai ngomolo o langa o te ola mai tono lot pope pe o ma o se pi wa o lot pope. Se ola fa e se lot pope tone. Anyone? Catholic? Praise the Lord with Catholic. Yeah. My whole family, they're all Catholics. Oh, sisters, more brothers and nuns and sisters and priests. Now, our tangata mo na lo esimen mato ay nga e kay into lot following nga. Our temine, we o ka sengi o may lot following. We tan taro ay nga lera ta di siya i Brisbane i worship center. Iton lo follow ta. O le fainga ta yo ta weaving nga temine no sa wa. It was so hard. Macha tu mo lo to ro mo ay nga fa may lo china. O te fai poipo. Langale tuoti finish fa ponga lo pope kuoki. Fa melo to lua, this is where is it will vale la tende. Fa melo to lo china. Oi, e ma fai la taman to ya lo fai poipo. Ai ese fa finge fai poipo. That's what she said to my mom. I don't know why I get there. I just say it anyway. But I malay fu mai le taiao. Fa amole. Fa fe tai le tua. Oti, ola. A fai wona sa furu auto sanga fa fe kai le kua ngai ke ola.
A whai wa valu se fulu tau sanga whawhetai le tua nate mana manapa. Ala ke oke ya so mai valu se fulu nga ala ke oke ya. Amen. Just think about it. Let me finish with this one. Seppi, I'm sorry, Pastor. I'm sorry, Pastor. Anyway, I give them my salvation. It's the reason why I pray salvation. Even though I received Christ in 1982, I still pray the prayer every day. Why? Langaray masiso tatawa sao. So am I. Wa foi langa kikiro makaya kikiro ko. Itafipi. Elua ko maliis kung manguko. Amen. Lela uma. I'm telling you, I'm gonna finish. Lewa uma. Well, for me, you know, our eyes is the windows of our soul, right? And our eyes sees unholy things too. Amen. Am I talking to some people or? When you see things and say, oh, but it's the second, Hey. The first look is fine. Then walk away. But it's the, Yahweh. That's the sin. That's why he said, I give them my salvation. Tusi, I did give you my salvation. Or Tusi, I give them my salvation. Means every day. Lela uma, I'm going to finish right now. Ilong ofia fa ilong fa pena fa inga kom fa fa ngal fa uma. Lang I've got a page but never mind uma lang ale buke skulua. Usom tu fa fini tamam china. Sepi masoe. Masalo ola usa muli fol nito ikalesi. Ola tamo fa matala tu. Le tu ngata le launga fa pe foi la fa nya la ikalesi. It might be bored to you. But to those who listen to me, they are not. So I will try to find things to say in order to capture things. So that I'm test the crown. Amen. Wanan masay le mafay no sa ko pakakuwo ko au kene malama ya oto. So if I ever come back, if I ever come back, walau fa mai me soe ngaka ngai ko sa. But when I come back, it would be different because I now know the crown. I know the pulpit is anointing, but the crown I need to see. Because when you want to be evangelized, you see what is there, then develop your message according to what you see. I cannot come and bombard it with things that you have no way of looking at, and they said, forget about it. But I need to know what kind of soil and am I standing and going to fish into it. Amen. But I know the soil is good. That's where the farmer plants as a seed. So I put la la faila nga pe yo we poto. Amen. Alewa fai wa tu o te poto te le valea. Ai lo ala le faila nga faila ba nga lea. E ma fai foi ona toto wat. Amen. Mo fai no tu le mo ti ti lo o le tai ti o to foringa. Wa fo le tu te lo. Am I right? None of you know me. Only them knows me. So what I do, I want to develop and make myself known unto you. That's not a bad guy. He's quite good. But if I ever come back, when I come back, and I'm sure I'll be back, then you will see who am I. Amen. The reason why my church is open is because I speak like this. The reason why I have these people because I challenge them to their knowledge from the man me that don't know how in their language. Their customs is different from my custom. Their way of life is different from my way of life. So I was searching where can I come in order for me to grasp it. So am I.
That I wanted to know who you are, so that maybe ever when you hear my name, I said, I don't want to go because he's coming. But it would be nice to know. But I will guarantee you, it will be different the second time around. Then I won't tell a story, but I will come straight in the challenge of the Word of God. I will reward them with a long life. And give them my salvation. Let out. No fat for your children. Yes, I finger. Wala wa matan tu Moli security din fa mai. Le leader isa ko na kung may. Amen. I met you take this time to say thank you to the pastor and the father of the house. But if there's a prayer I want to pray for someone, it's for someone and out there. If you ever need a prayer, I really want to pray for you. You can stand where you are. If there's anything in your life that you really want to let go. I know you were all born-again Christians. I know that part. But there is something in there that you haven't let go. Then I really want to pray for you. If you're like person like my wife, his mic was turned down. But today, you should hear her voice. Today, you should hear when you lead the worship. Today, once you hear her voice preach, those girls will not. It's a different person. But if nobody, I just want to say this time, thank you very much to Pastor Seppi and Soy. Thank you, Lavina, for being here. When I came to see them at the house where Viliamu was staying, I said to Viliamu, all these years, I listened to you. You preach to me, I listen. This time, you listen, I preach. That's what I said to them when here. That's what I said to him. I still remember that when I turned up to visit this great man of God. So, if you want a prayer, stand. If you don't, sit. Pastor, I don't know if I got sin, but it's only two of you. It's only you and me. I'm a sinner myself. But I need the prayer to encourage me. If I say a word that offended you, not my intention. But I was fishing, I was looking for an audience for the Lord. If you hear a song. I am surrounded by peace, realizing you're all that I need. I come to you, Holy God, placing my shame at the foot of your cross. See, I don't want to be the same. Yes, Lord. But Lord, I'm crying out your name. I surrender. I surrender. The good and the
Hallelujah. Close your eyes. Now look into your soul and to yourself now. I will vocal our prayers unto the Lord this morning. Just before I hand the mic over to Pastor Seppi. Let's all let ma. Eleia masemeo ni me uma. Pe ele au fatasi ai. Na ni tala faifua. Pe ale ele musmusuini ole nganga le oi samaya I macho. O lau te talo le nei tai au ma le nei asu. Whawhitai manuia wa saunia molo a inga. Whawhitai lau whamalonga. Whawhitai lo fufuluino macho. Whawhitai lo talio I macho. That we came to you as who I am, who we are. We don't have to pretend it, but we have to come. I have to come just like I am. And Lord, we thank you, Lord. And my prayers tonight, oh Father, this morning, that may your favor, love, peace, anointing will flow out to your family today. And as they leave this place, Father, I pray that you walk with them, that blood that saves us, cleanses us, healed us, also He'll protect us from everywhere we go. And I thank you, Lord, for this opportunity and this time that we fellowship with your family here, Lord. That my prayers, oh Father, we thank you for Pastor Seppi and Soy, the mother and the father of the house, oh Father. May you continue to bless them with new visions, new ideas, new things for you, Lord. And then we know they just want to build the kingdom, oh Father. Bless their children and their children and their children. And as the church this morning, thank you for the worship team, oh Father. We thank you for their voices and their preparation day in and day out. They want to glorify. For the musicians, oh Father, I pray that they play things as they perform for you, our God. For the altars and those who are in the car park, oh Father, I pray that you will cover all of us. And may your favor for you, oh Lord. Lord, I pray also remember the new couple that they just married yesterday, oh Father. May your blessings overflow for them. And thank you, Lord, for Lavina this morning. As the mother of the house, oh Father, we pray your blessing and long life over them. In Jesus' name, amen. Pastor Seppi. I surrender. I surrender. All the glory and all the honor and all the praise belongs to you, Jesus. Amanuia lau au na tamana wala mai lo finangalo. Amanuia lau fan nau ni tai au. We are forever so grateful to you, Lord God, for all that you have done. Thank you for the inspired word. Give you all the glory and honor and praise. Avisa taulanga pati le tua. Lord, God's people will shout.
Yeah, turn to your neighbor and say, neighbor, it's a very flavor.